Драга брачо и сестре из Сърбие, сърдачно вас поздравлям. Я сам Алексей Антонов, основач компания Time Saving Machine. Искрено веруем да su руски и сръбски народ vezani posebnom bratskom vezom. Zato smo pripremili nešto što važi samo za vas. Gledajte video do kraja, jer vas na samom кръжу чека поклон. Промо код за 30% popusta на sve naše usluge. От 2022 години велике международне курирske službe DHL, Federal Express и United Postal Service повукле su се sa ruskog tržišta. Sada je 2025 godina i ništa se nije promenilo, ali zato smo mi tu. Mi u Time Saving Machine već više od 11 godina obavljamo međunarodne isporuke i da svakog dana dostavljamo u Rusiju i iz Rusije. Naš glavni magazin nalazi se u Moskvi. Imamo kancelarije u Turskoj, Kini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Baltičkim zemljama i širom zajednice nezavisnih država. Iz Srbije preuzimamo pašiljke iz Beograda, Novog Sada i Niša, ali radimo sa svim gradovima i svim mestima širom Srbije. A u Rusiji, ne samo Moskva i Sankt Peterburg, dostavljamo i u najudaljenije krajeve, bukvalno svuda. Sve radimo sami, nema posrednika, puna kontrola, praćenje svakog koraka. Nudimo vam 4 opcije isporuke. Onboard kurir, najbrža usluga. Naš kurir lično leti sa vašom pašiljkom. Isporuka u roku od 24 do 48 sati. Super Express. Brza isporuka kroz našu međunarodnu mrežu. 2 do 5 radnih dana. Express. Isplativija opcija. 5 do 12 radnih dana. Економик. Ако планирате унапред, 2 до 3 неделje са лично уручение. Ви бирате бързино. Ми радимо sve остало. Услуга uključuje попунджавanje документа, съвете за пакованже, осигуранже ако е потребно и царински процедуре. Sve е покривено. Хиляде поединаца и компания вече нам верую. Погледайте стварне рецензije на нашем сайту, Google Mapama, Яндекс Mapama, Facebooku i 2G i Yesu. Uvek proverite recenzije pre nego što šaljete. I što je najvažnije, tu smo za vas tokom celog procesa. Korak po korak uz vas. A sada, kao što sam obećao, koristite promo kod Bratski narod i dobijate popust od 30% na sve naše usluge za pravna i fizička lica. Samo recite kod pri slonđu zahteva i popust će biti uračunat u vaš predračun. Mi iskreno želimo da se odnosi između naših naroda jačeju, da ljudi sarađuju lakše, da poslovi rastu i da Rusija i Srbija ostanu bliski, kao što i su. Bratski narod ne ostavljamo bez rešenja.